إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. یقیناً رب تاسو خاص اللہ دے اغذات دیش پیدا کری اسمان نوز مقام پانداز دشپک ردے کی بیا برابر شوید آغا پارش باندے پٹی اغندیش بیلر روز یا شپر وستان طلب کی داشپ دیر وزرا پتی زیم او پیدا کرے نور اسپک میں اسطوریم طول تابع کری شید آمرد اللہ خبر سے یقیناً اللہ لرد اختیار دا پیدائش والامر نور اختیار دا خبر کولو برکتن والد اللہ سے رب العالمین نے ادعوا ربکم تضرعوا خفیتا انہو لا يحب المعتدین. دعا غوائے دخل لبنا پاعجد او پپٹا یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخیا سوک چل حدنا تیرے دل کی بدعا کی ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. او فساد مقرائے بزمک کی فصل جوڑخ دائنا بتوحید سرام اور دعا وارے خاص دالانا یرکون کی داغد عذاب و تمکون کی داغد ثواب. یقیناً رحمت اللہ تعالیٰ نزدے دیا شادران شخص عمل قیم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وخاص اللہ غزات دے رالیگی ہواگانے زیر ورکو ان کی مخید رحمت داغنا حتی اذا قلت صحابا ثقالا سقناه لبلد میت. سرائے پورے کلچے راپورت کی دا ہواگانے وریز درنیم بوزو منگا دا وریزا مکی وچتا فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. نرورو منگا پائز مکا عبد باران نروباسو بری ابو سرار قسم میوے و غلیم کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. دغس بار روباسو منگا مڑی دریز مکنا دا دیر پارا شتاسو یاداشو دیر پارا شتاسو یادو ساتے. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. عظمک پاکا روزی بوٹی دائے بحکم درب دائے عظمکا چخورنا کئی نروزی دائے بوٹی مگر بیکاران بے فیدے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. دغسی قسم قسم بیانو منگایتنا قوم دپارا چ شکر گئی.